On 18th November 2022, the Raid Mylliem had performed a religious ceremony known as Jinglehniam Iewduh of 5 and 11 clans, where the Lyngdoh or priest had performed rituals at Ïewduh, Shillong. This particular ceremony is performed twice every year, beginning at Lum Shyllong or the Shillong Peak in the month of May, and which culminates in November every year at Ïewduh. Apart from Seng Khasi priests and leaders, others present were the acting Syiem of Hima, Paiem Ainam Manik Syiem, his ministers and others. During the ritualistic ceremony, animals like goats, chicken and pigs are sacrificed at Ïewduh, while the other half of the ceremony involves the sacrifice of a chicken and a female goat at Basatumpo at Ïewduh. The significance of this ceremony is to invoke the gods for good governance and for prosperity and well-being of the business community of Ïewduh or Ïewduh. Ban phố ban thiên nó thấy cái lên cái Shillong Peak họ ban cả nó nó Jinglehniam jong karak Mylliem kabut but usangkur khadukur angkat Syiem Ainam Manik berway kade ga berabu lasang nadu kilong shoma chwa ya ga bangi jipundap na kalian karak Mylliem arsin sistem atah bunai me hote humslo tabne bakstiyo benta bo bunai dum ba berapa hiski hani Ïewduh kabade ru sngi yorlah la jong jong beta akli giblang way dum talang sikjo makayo hat kan bikin baru webat tahun langsung syakada. Namangi habuka Raid Mylliem Ïewduh nak jong kanda habuka langsung syakada. Berkena ke Ïewduh tolong YouTube. Maka de Jinglehniam ya kaba lokap lengja nam negeri kerja di wujud. Dugi ki krau sangkur. Kisan kur kede na Lyngdoh nak kerja makanyang. Muti sotun munta karngor kurkelang nungklau useng ki kade kur pak senteng bi karubon karmuklang langstik karuki watengha karlang warung jeri sentang nun har karman bat ndembong kini ki ba jupundak ya kalanya merko ngilong ke sutrat ngolong mentah ke Jinglehniam ke malong ha Lum Shyllong kolong ke Ïewduh ke biak mentah ke Ïewduh kolong ke biak ha kini ki arsnam ke ngim simlala pendap Jinglehniam ma jendon no jeng pam kudet ke bangi na ka Raid Mylliem jupundak ardi Jinglehniam kata kau bong mene Lum Shyllong bat ha Ïewduh nisdang han Lum Shyllong bat pun Ïewduh tingin numla ban sulek bet na Ïewduh kan nisdang pat ten Lum Shyllong di hari ni arsam mi kamla ban pendap Jinglehniam ting sodong bak pan sungu ya boleh nombor tahu bah lala pat ya kawan elat lagi betul senang ajar bat ya kawan pendap yang kumbolong mentah kini ki jekinya ne po Ïewduh kita asli bentak buat tentang ladap mana mentah dengan sehar pahang te po satu po kan sedang begitu pam belang mentah pakai sesat pakai syat kaman
Ding sunguru ya iki bakrau san kur bo Syiem bolong mentah kena sekali ni hang ni hapo Ïewduh kolong kepala da kembah to itunat ya ko bang menuju barkis nam Lyngdoh. Dengan ketika ciburom ke jongi Raid Mylliem Mylliem ya keriti ustub ya apa abu lasan da kilong shwa manswa.